Украинада топрақ базары бір елдан сон çalışып башлайжақ. 2020 сенесі октябрьдің бірінден башлап. Бұл ақта Украина баш назиры Алексей Гончарук Киевде конференция вақтында білдірді. Украинлер оз топрақ сай болacak, onun құлана ве ишлете білежек. Бұның сайсында бұсада айын ойынларыны kurtulmak ve kanunsuz bazarını yok etmek mümkün olacak. Президент Volodymyr Zelenskiy toprakını tek Ukrayna vatandaşları ya da şirketler satın alıp olacak деп kaydetti. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, Hükümet ile beraberlikte teklif etkenimiz model toprakını tek Ukrayna vatandaşları ve Ukrayna şirketleri satıp alıp olacağını көзде tuta. Toprağımızını bir yerge alıp çıkaracak inoplanietyanlar hakkındaki laflar saçmadır. Toprak bu vatandaşların mülkü. Toprak bazarı olmayan memleketlerinin cedvelini herkes bile. Bu Şimali Koreya, Tacikistan, Venezuela, Kuba, Kongo ve Ukrayna.